Pa da, ali ti si govorio i o onom argumentu iz dizajna. Da, argument iz dizajna je meni bio dosta dugo, i danas mi je vrlo zanimljiv. Naime, kada pogledamo razne parametre kako univerzum izgleda, ne, onda ćemo naići da je doista, to smo i malo prije bili čuli, dakle, mnogi parametri moraju biti vrlo fino naštimani da bi mogao nastati ovakav univerzum, da bi onda takav univerzum mogao... O kakvim tu parametrima pričamo? Pa pričamo recimo o tome kakav naboj i kakav odnos naboja i mase elektrona mora biti. Elektrona kao elementarne čestice negativnog električnog naboja. Ne? Dakle, prema nekim teorijama, kada se proigravaju teorije, da je samo 0,1% razlika u tom omjeru, ovaj univerzum ne bi mogao nastati. Isto tako, masa protona mora biti točno tako naštimana koliko je naštimana, gravitacijska konstanta ne smije biti isto niti za 0,5% veća ili manja. Recimo, kada bi bila veća, univerzum bi zapravo trajao vrlo kratko, jer bi gravitacijsko privlačenje bi bilo puno jače. Izgleda kao da je to ono nebitno šta sad... Znači kao da postoji neki recept, onda da se stavi previše soli i upi koje je preslano. Mnogo toga mora biti naštimano i prema nekim teorijama znam da je onda šansa da se to tako naštima 1:10 na 1230 u potenciju. Što je ogromna razlika. Ima jedan jako zgodan primjer od Johna Leslieja koji može jako lijepo ilustrirati taj argument o dizajnu, odnosno kako su razni parametri našeg univerzuma naštimani. Recimo, ako nađete da kovani novčić točno balansira ravnotežom na tankoj oštrici noža, onda je naravno vjerojatnije da ga je netko postavio tamo. Dakle, ja bih isto rekao, ako je to tako da su naši parametri u ovom našem univerzumu toliko fino, taj argument se onda zove fine tuning argument, da su tako fino naštimani, puno je veća vjerojatnost da je netko intencionalno, namjerno to tako napravio, nego da je to nastalo slučajno. Zapravo je kao da je bolje objašnjenje, da je bio nekakav razumni, voljni agent koji je namjestio te brojeve, nego da su se ti brojevi sami po sebi. A jel bi recimo mogao nekakav ja mislim da se to i tipično događa, da oni kažu, gledaj, jel postoji multiverzum i oni su većinom drukčije uštimani, u većini njih možda ni nema nekakvog života, možda svemir kratko traje, ali evo mi smo se baš našli u ovom svemiru koji je uspješan, ali on je samo jedan od mora drugih svemira. Da, tu nema opet objašnjenja zašto postoji to more univerzuma. Mislim, kako to da je naprosto skočilo toliko univerzuma sa toliko različitih parametara, neki parametri, mislim, na taj način možda se može objasniti. Ako imamo sve moguće varijante parametara, u nekim univerzumima će biti ti parametri takvi kakvi jesu i činit će se kao da je fino naštimano, zapravo nije, nego je to po nekakvoj slučajnosti. Ali opet, nekako mi se čini objasniti otkuda to mnoštvo svemira. Naprosto, ponovo nemamo objašnjenje otkuda čak to mnoštvo svemira, ne samo jedan koji je fino namješten. Kako to da imamo? Zašto bi zapravo se te sve fizikalne konstante i zašto bi ti parametri uopće se tako raštrkali da postoje sve varijante? To mi se čini užasno veliki metafizički trošak objašnjenja. A što sad ako neko dođe, evo ja se isto sad pokušavam sjetiti stvari koje sam pročitao na internetu. Što recimo ako neko dođe i kaže ovako, ok, da su se posložile drukčije te osnovne konstante u svemiru, možda bi bilo to da bi svemir vrlo kratko trajao ili da bi došla vrlo brzo ta neka toplinska smrt, hladna smrt, ovako, onako. Međutim, mogao se možda svemir nekako drukčije posložiti da nastane i drukčija vrsta života. Recimo da nismo mi sad baš ovakvi kakvi jesmo, ali možda smo napravljeni od sira ili od nekakve druge materije koja recimo može podnositi vrlo veliku razinu radijacije ili nekakvih drugih pozadinskih uvjeta svemira. Bili onda, smanjuje li to vjerojatnost da nastane svemir u kojemu nešto može živjeti? Pa mislim, to je ovako, argument što bi bilo kad bi bilo, jer mi ne znamo da li osim na ugljiku, da li se može život na nečem drugom temeljiti. Nešto se govorilo o siliciju, da je moguće na bazi silicija nekakav život da bi bio moguć, ali o tome se zapravo ništa ne zna. To je tako, što bi bilo kad bi bilo.
ali nema nekakve konkretne, koliko je meni poznato, možda ima, ja sad zadnje godina nisam nešto to puno pratio, ali mislim, možda bi bilo nešto drugo, a možda ne bi, ali to ne može biti onda argument protiv ovoga za što znamo, dakle ovaj naš univerzum kojim nam je prezentan. Znači, uzevši u obzir količinu znanja koju imamo sada, i uzevši u obzir svemir kako izgleda sada i način na koji je on uštiman sada, možemo zaključiti meni se čini da je to puno bolje objašnjenje nego što bi bilo kad bi bilo.